Idemo igrati ovu igru koju ja pokažem menu. A to je freaking Extreme. Ljudi, i to simulator. I da, ljudi, evo, učite vas igrice Fancy Schmancy Extra. Ljudi, sutra. Šta izlazi novice, pitate se svi. Zašto može? Da, ljudi, vi napišite u komentarima šta prvo sutra snimim. Minecraft, preživljavanje. Agario. Ili freaking ili Team Fortress 2. Ajmo Drive, malo sam uzeo Fancy Schmancy auto, pa što ste vidjeli. Moram malo da smanjim, mislim skroz da smanjim. Video ispao preglasan, nismo se sve ništa čuvam. A ćemo da radimo neke stantove. Ovdje se vozite po gradištu više kilometara, skupite ste vozili i dobijete bolje auto, rešavate neke kao nešto skupljate i tako. Wow! Jeste li spremni, djeco? Jesmo, kapitane, let's go! What the hell? Auć, to je boli. To je bolo. Evo, okrećemo se i Vostra. Idemo. Kako znam da vozim ljude, to je neviđeno. First person. Opa. Ovo možete igrati na svim telefonima, bukvalno. Oh my god. Snimit ću video top 5 meni najboljih youtubera, naravno. Opa, mi dosta jurimo već. Wow. Ovaj video će biti malo duži. Opa. Šta će se sada desiti, pitate se svi. Pa da će se to, da ću ja skrenuti s puta. Da, ovo će se desiti. A mi ćemo brinuti da nas prevrne. I dajemo opet gas. 300 na sat. 300 na sat. To je moja brzina. 300 na sat. Doček nam se okrene po budala. Mi sad vozimo u drugoj smjeri. Popravljamo naš auto. What the? Ala bre. Šuma. Ajmo malo mi u šumu. Kako je ona šuma? Ona je pustinja. Učitava se drugi čank. Ne. Lag. Frame drop. Ovako uvek kad ulazite u novu zonu. Evo je zonu. Gledaj. Jesmo li ready? Ja mislim da smo ready. Idemo da ćemo preživjeti ovaj skok. O ne, ovaj, ne u kuću. Pa ja ću da vozim ovako, pa baš me briga. 200 na sat. Da, ljudi, pravi se novi intro, najvjerojatnije će biti neki ovdje zabavne fore koje ću dodati u snimak. Stvarno nisam pokupio. Ali ljudi, jeste znali da može da se leti u igrici? Moram da izgasim video, ljudi. Zabranjeno sljedeći put stopirati. Evo sad sam shvatio, what the hell, novice, možemo lijetati. Ne možemo mnogo, to je neki mi bug. I ajmo malo da se komprljamo. Idemo, ljudi. Idemo, jurimo, yeah. Evo ga.
Ljudi, ovaj je video biti jako kratak video, 6 minuta će najvratnije trajati. Zašto ovdje sam malo žela samo da radimo neke fore i nešto, a upravo idemo na aerodrom. Ja se vraćam čim budemo otišli tamo. I stigli smo. Jeste li spremni, ljudi? Ne znam šta se desilo. Reklama. Maggie Truss. Skip video. Kako mrzim kad mi iskoče reklame. Opa, zašto toliko volimo svi kako se aerodrom? Zašto će Novica da vozi u first person? I dodajemo gas i ljudi, šta ćemo da uradimo? Mislite, već znate, mislim, opa, neki frame drop, neki ogromni frame drop. Opet, ljudi, pa sad je dobar. Znači, ljudi, ja promijećemo kadar, opa, nema veze. Ne trebamo se mi nervirati, ne trebamo, ovako snimke. Ljudi, ovdje video završim video, zašto ovaj video je najkraći video, možda na mom YouTube kanalu, ali eto malo da se posvetim YouTube-u, snimio sam ovaj video, pa to bi bilo to. Nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!